Intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 4. Agbuteng ka iti apo, agpakumbaba ka, ket magunod monto ti kinabaknang, dayaw ken atiddog abiyag. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Swerte ak sana pan nakimisa itaan. Hoy, lakay, anya dayta? Walit samat ang inginaan dayta. Kan cellphone. Hoy, nangalaam. Napidot ko dyan nagtisimbahan, bakit? Swerte ak talaga. Kita akman? Ah, Ni, adamot ay di nandita wallet. kat, anya ko ma? Apay, ti ko na, misoblik. Ay, saan? Kukuha akong dito yung cellphone. Kastamot ang ti kwarta. Anya? Ay, kanayon tayo amapan makimisa. Ngam apay ngay akasta ka. Siyak ti nakapidot iti daytoy. Siyak nga rutag desisyon na anya ti rumbang nga aramidag. Basol iti Diyos day tangar aramidem, Santos. Kari ka akari iti Diyos, no akarkararag ka. Ngam di mo matungtong palan dagiti karim. Ay, apo. Managpakawan ti Diyos, bakit? Orag basbaso lang, ta siguradaw, pakawanin nak numapanak makimisa. Anya? Anya, ada na nga la iti wallet kan cellphone mo iti unag ti simbaan? Kasta garod, nabatik ti basit abag ko iti nagtugawak, tarimwarak basit. Hindi agsubliak kitawan mo tan. Kasano nga rod daytan? Nagdamag ka kumaa. Hindi na magkuko ni Pare Santos. Tayo so tikinabay ko. Ano ko na hindi na kanumot inala. Ama, no'y sumat lang tinangala ah. Hindi ako mamati akasta. Nasingad kami ti tunggal maysa. Sa bagay, awan mo't kit diti ebidensyam nga iso tinangala. Kamalikmit kit di ah. Tapay ngayong batik latan iti tugaw ko. Leksyon kan kadaytan. Iso nga inton maminsan. Di ka basta agibat bati iti usar mo ang inginaan iti tugaw mo tapno saan ama sulisog ti agtatakaw. Swerte ak manin, bakit? Ah, kita am dayto na eh. Sa nga gasot a pesos laang timbayad mo? Ngam nagadukid din tin sukli di cashier? Empagarup na kami no sa nga ribo pesos ti kwarta. Dinamag na pa ya, katuwan ko na. Oh, di mayat. Gap-gapom laang anakimisa? Itakas tamanin ti inaramid mo? Sana bali, bakit? Kain to Domingo, numapan tayo makimisa. Dumawatak tumanon iti pamakawan na. Ikarikto kun kuha na, asahanin na maulay. Ay, podno akanayon ta amapan makimisa. Ay ngam kastamat ti aramid mo, Santos. Nabara una ti bagi ni baby. Ipanta ko medyo ospital. Awan na rin ti kwartada, bakit? Bebe, umimbag tumot lang ni baby. Anya? Urayam ka di pa nga dadakas sa mapasama kiti anak ta. Ala nga rin, tayo nakumutang iti kwarta ni Pare Roger. Ni pa'y kumparim a Roger ti mapan mo umutangan? Ti tao at tinakawam iti cellphone kan kwarta? Psst! Tangiwat mo. Ang mga nadamakangagkan ka. Sige, inakom. Huston, baby Juan. Huston. Di ka nagsangit pa'y. Diyos ko. Apay, binay-bay, ama na tayo ti anak ko. Santos. Naitabo ng ti anak ka. Agawit ta. Emi, kaya't kung ay papas ti sakit tinagam ko. No kasano ti panagladladingit mo. Nakarkaro pa'y kanya. Ay, Diyos ko. Apay, binay-bayam ti anak ko, anatay. Apay. Oh my God. Agawit tan, Santos. Emi, bakit? Sa dinutayan mo? Emi! Apay nga huwag di sumungmat. Napanan na nga tayo. Ang mga noda dito silit. Ang mga numat maturupit di man.
Awan mo't dito iti asawak. Adda surat iti rabaw ti kama. Basag. Santos. Nasakit tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti anak ta. Kat gapo day ta, iti kinaawan ti serbim nga ama. Pasensyakan. Ngam imadayo akon. Emi. Oh, pinanawan na kong ti asawak. Nasan mo payapat sa kita ti Diyos, pare? Sikaman ti magibaga? Abaya kastoy, ito na pasama kiti biyag ko. Pare Santos, gusto daytan. Ayan ti Diyos, pare! Apay ang pinaibihan na kastoy, ti mapasama kiti biyag ko. Ayan ti Diyos! Kaya't kung di matay, pare Roder. Pare, nabilbilang na kasgayam mo. Pangasim ta dumag kahit ibaga. Pare Roder. Apay, akastoy din napasama ganyan. Apay! Lakay, kumusta ni Santos agayem mo? Nayayok man lang ni Santos. Nasaya at no kasta. Unay mo tanti kumparin. Kaslakit din ubing agsangsangit. Tila pa ibagbagana. Atiw na ti tao asa na makimismisa. Talaga kasta, numako na barang-barang ti pamati na iti Diyos. Akas lapab pabasulon da pa iti Diyos. Gapo iti napasamak iti pamilyada. Nagsubli ako ni Jabrod, Santos. Sir, Bagayan ni Mama. Ket awan kadwa na dito'y balay. Iso na panunod ko ti mangala iti kat kadwa na dito'y. Tangdanak. kasta ka di, sir? Ket ibagbagakon, Santos, nauyong ni Mama. Amang ano di mo maanusan. Maanusak, sir. Agyaman ak no kasta. O sige, mangrugi ka nga rudan inton bigat. Sigurado ka kadimot laeng anasaya at atao day jay asantos, Martin. Ado ti mang ibagbaga na saya at tao ni Santos, Mama. Ken nagagat kanupay. Malaksid iti dayta, religyoso. Amo na ti agbuteng iti Dios. Para makita. Tanudyak magustuhan ti ugali na. Papanawak matladagos. Amumutan ti ugali, Martin. Mama, di kay kumaunay na uyong kadag iti babaunan nyo. Tapno dati kat kadwayo dito'y balay. Nasaysaya at pay nga uray agmay may saak. Nudyak magustuhan ti ugali ti babaunan. Gapo iti kastaki na uyong yo. Awan ti makapagbayag a babaunan nyo. Itata nagsublin ni Martin nga anak ko jay abroad. Jak kaya adito ikaw nagtibalay amangan. Madam Magda. Adda basit alamisaan itilikod ti balay. Ijay kaamangan. Ah, Adda rice cooker pat ijay. Alam dagito'y nagbuutan abagas. Ilutom, takadan dagiti aso. when, Madam Magda? Pakanampay nga umuna dagiti aso. Katno adda mabati. Isuntot ti kanam. Nalawag. Ah, Saya atom ti panagdalos mo dito'y balay, Santos. when, Madam Magda? Nasayat. Jak kayat ti sinsinan at trabaho. Jak kayat ti narugit. Sige, Madam. Oray panawan daklata dito yung nagdaldalos. Saan? Bantayan ka. Anya nga iti amok. No agtakaw kakit dimat ditoy? Madam, jak marami di pang panunutin nyo. Basol iti Diyos tagtakaw. Ha! Di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Kunamutlan no asino kan ngagsasao, idento ta mamirmiraot ka lang! Madam. Ha! Ala, rugyam
ket din ti agdalos. Darasam! Grabe matgayam ti amo mo. Kanya rod pare. Nadyaklay pagpagkapo iti anak na nasayahat kanya. Jack lamon. Ala, agananos kalatan pare. Talaga ka sa tararamidag pare. Ngamin. Kaya't ko subadan ti kinaimbag kanyak ni Sir Martin. Oh, ato'y matipasalabokan ka, Santos. Awatem ko ma. Agyaman nak sir. Talaga ang nasayahat kayo unay kanyak. Rumbang lang nga nasayataken ka. Gaputas si ka lang tinakapagbayag dito'y balay. Naanusam ti ugali ni mama. Sir, Di na ko nawagan iti sir. Manong ko namlatan. wala manong. Kasta, gaputay bilang kan kaskabsat. Weno kamang ti pamilyami. Ngamin, kas itinakunakon, si kalang tinakaanos kini mama. E din to tadag iti kakabagyan mi. Di da maanusan. Ha? Anya Sir, Dayjay? Nagtawad iti silid ni Madam Dayjay. Ha? Inta kitaan. Ang mga nun yan tinapasamak kini mama. Natay ni Doña Magda, Santos. Uwan Roger. Naibaglaki din Tanayra na nakabakasyon dito ita anak na. Talaga sigurong iso ti inururay na pare. Amang pare, dakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Ta sana pimusay ni Doña Magda. Asisyak lang ti adday di balayda. Bilibakan ka pare. Naanusam tinagserbikan kwa na iti mano atawen. Amang pare, atid tuga sa laysayan dayta. Ngam ti panagkarkararag ko. Tinangtad kanyak iti kirot ti pakinakam. Iso anaanusak ti kasjay nga ugali na. Santos, naitabo na ni mama. Iti mabiit. Agsubli ako ni Jabrod. Citizen ako ni Jay. Iso asahan ako nga agnad ditoy. Manong, Iso ang napanunot ko. Itid kulangan kan kada ito'y balay kan solar ni mama. ano manong? Amang ano adamay bagadag iti kakabagyan nyo dito No siyak ti pangtudan nyo iti solar kanda iti balay. Di ka agdanag, siyak ti makam mo. Kaya tapno ada pampandagam. Ayusan tapay ti papeles. Sakbay ti panagsublik i Jabrod. Agyaman ak Manong Martin. Agyaman ak unay. Swerte ni pare Santos. Tay ni kanda iti balay kan solar, Jonah. Anya aswerte, para kanyak, saan? Gaputa saan asinsinan tinagdaldalanan ni kumparem a Santos, sakbay ana pasamak dayta. Sa bagay, Panagkunak, talaga nga impasnot nan ti pamati na iti Diyos, iso ana paraburan akasta. Pare Roger, regalok dito kan ka. Awatom ko ma. napalabas ang ti Pasko, regalwan na pailaang. Para kanya, inal daw ti Pasko pare. Ket, itad ko ka dito a regalo kas panagyaman ko. Pare, kas lang hinginaan mo't asilpon da ita. Regalo kanyak dito ni Manong Martin. Pasarabo na. Ngam, napanunot ko nga itad ko langan kan ka. Sana bale, tadamot bendisyon na naawat ko. Agyaman na ka pare. Talaga nga apita mong tibunga dagiti karkararag mo. Kaya't kumatagkid daw iti pamakawan kan ka pare. Ken, amom, nakaamiris akon. Pudno ako ni question rak iti ti Diyos. Gambabain mo't lang iti panarabay na kanyak. Nagbalin anatibkar ti pamatik kan kwa na. Iso nga ita, adtuya kon. Nagbalinak
Saan tay apabasulan ti Dios iti madi apas pasamak iti biag tayo no di kat ikamang tayo kitdi ti panagbiag tayo kankwana no agpaituray tayo iti pagayatan na ipaay namat ti bendisyon na. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag.